mootichi baxaantine roduwii amuwannu hiitu keeshitini annen kenna mootichinke maassami haikko Ethio Agape maganu qaali xiinxalloonni lekki rosonke konni daninni assinammora maganu kaadhiyonke daafu su'misi maassami haikko baxaantino roduwaa techo lekki rosoa'neeti shinqommohu Isaayyaasi maxaafiyaana assine nomo xiinxallo giddo yaate bilxichino yaannohu playing God ወይም መገኑ አና ሃሪማ ያን ኩኒ አና ጢንጣሏስኔሙሁ አኔ አትክልቲ ኢሳያሲ ሁሌዮቲ ጣያና ወዲዲ ኮሪራ ሱኔ ከተሚ ጊዶ ሄሬና መገኑ ቂጤሲዮ ካዮኒ ኪኔሌዮት ጢንጣሏስኔሙ ሃይካውያቴ ተቾ ጢንጣሏሳንከራልባኒ መገኑ አዲ አስካ ላውንከ ማሰባውንከ ገዴ ባሉንኩ ሁጨቷስ ነው Annanke namootichanke baay'ee baxillikki baay'ee ramaarokki daafira galatami. Xiinxalloonke maassirinke heeshshonke baala annimmakki ati to'ati gobbaanke daganke addi assine albakkee shiqinsheemmoo ati daanchummaay ati ayirrinyi amadattonkera huuccineemmoe. Galaxxineemmohe mootichinke Yesuusi su'mii Ameen. Baxaantino roduwaa tenne xiinxallonkera qummeessa ikkitaw base heedhaahu Isaayyaasi maxaafaa fooliishshoo lemina onte honsete aninniiti wo'mawita assineemmonte gede ingilizete amaarunna sidaamu afiinni tenne xiinxallo tenne base la'ne ka'ne xiinxallonke widira sunfeemmoha ikkaw maganu maassiro'ne. Greetings brothers and sisters, this is from Ethio Agape Bible Study. We are doing really blessed study on the book of Isaiah. And now we are doing lesson 6 today. The title of lesson 6 says Playing God. And the memory text is taken from Isaiah 25:9. It reads like this. Behold, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. Brothers and sisters, if you listen Sidama language, which is the language this study will be done today, and so far from Ethio Agape, we'll be very glad if you join us till the end. But in case you listen not Sidama, then similar studies are available in English among Ethiopian languages, Amharic, Afan Oromo, and Tigrinya. Please select the one you are very fine with, as well as many other languages of the world. Pick one and let us study the same content. God bless you. Stay blessed. በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን ቆያችሁ? የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ከኢትዮ አጋፔ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ የጀመርነውን ጥናት ቀጥለን ዛሬ ደግሞ ስድስተኛ ትምህርት አብረን የምናጠና ይሆናል። የስድስተኛው ትምህርት ርዕስ የሚለው በእንግሊዝኛ playing God ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ መቀለድ እግዚአብሔርን እንደሚገባ አለማክበር የሚል ሐሳብ አለው። ይህ ጥናት የሚካሄደው በሲዳምኛ ቋንቋ ነው። ነገር ግን በእንግሊዝኛና በአማርኛ እናንተን የተከበራችሁ ቤተሰቦች ሰላም እንላለን። ሲዳምኛ የምትሰሙ ከሆነ እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር አብረን እንድናጠና እናድማችኋለን። ካልሆነም ደግሞ በእንግሊዝኛና በኢትዮጵያ ቋንቋዎች አማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ እንዲሁም ሌሎች በርካታ የዓለማችን ቋንቋዎች ተመሳሳይ ጥናቶች አሉ። በምትችሉት ቋንቋ ከኛ ጋር እንድታጠኑ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የዛሬው ጥናታችን መታሰቢያ ጥቅስ የተወሰደው ከኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ላይ ነው። ይህንን ጥቅስ አብረን አንበን ወደ ሲዳምኛ ጥናታችን የምንዘልቅ ይሆናል። ኢሳይያስ 25:9 በዚያም ቀን እነሆ አምላካችን ይህ ነው፣ ተስፋ አድርገነዋል ያድነንማል። እግዚአብሔር ይህ ነው፣ ጠብቀነዋል፣ በማዳኑም ደስ ይለናል፣ ሐሴትም እናደርጋለን ይባላል ይላል።
ክብር ለጌታ ይሁን። በጣንትኑ የወዱዋ ጢንጣሎንኬ ሱንፋይ ሲዳሙ አፊን ቁሜሳን ከላኔሞ ያናዌል ኖሞ መገኑ ቃሊ ኢሳያሲ ቶና ኢሳያሲ ለሚና ኦንተን ሆንሰተ ሃና ቶጎያው hakko barano kuneeti mootichinke hexxinoommosi gatisaonkeno magano kuneeti agadhinoommosi gatisasiino hagiidhineemmo yinayi yaanni maganu maassameo hekko xiinxallonke la'inayi borro daninni sunfemmoha ikkawo yaate. Techo xiinxallora togo yaanno eote hedo noosi. Maganu xalalletenna battete mereero ayyaanaame battala aana noo sharro Isaayyaasi albaanni xawisi. Lamunku ragi mitte mittenta lubbo uminsata assirate olamay no. Mito woyte tenne baatto mootichi tunsichu anni yaate daga baalate aana qeelle afireo halawaw kayinnilla baalunku aana aliidihu maganuhu. Maganu qeellete maganooti. Isi widiidoo karsamaahu isi leo uurrate doodhaahuno hattee qeelle beeqqaa. Kayinni tenne baatto gashshootubanna ayirrinyinsa diigamaaho yaanni. Tini dimannu yinote maganu hedooti. Addi addi bayicho la'neemmori te'uulla aana maa la'neemmori baalunku hegereha ikkeyo ikkitanna hegerehu isi magano calla ikkeyota qaalu kulaonke. Tenne lamala giddo la'neemmohu woyim tenne xiinxallora techo la'neemmohu dagubbate qorichama Baabilooni gumulo balaxxe kulantino maganu ikka hasireyo beeddakko Baabilooni jeefonna gumulote qeelle yitaw hedubbaati. Umi hedo togo yitaw dagubbate qorichama Isaayyaasi tona shoolenna lemina leetiyaana maganu qaali togo yaw baatto baalate hedoommu hedo tenneeti. Daga baala qorichate anga'ya kayisoommo yaanno maganu. Maganu isi daga ledo xaaddaw dagubba aana yoo aannota la'nayi. Tenne giddo Baabilooni no, Mo'aabi, Gibxe, Asooriya, Siiriya, Yerusaalame, Filisxeemenna Itoophiyaa hattono Xiiroosi noota la'neemmo. Baxantino yeroo duuba qaalu aana kuri baalu su'muyi kaeyoreeti. Kayinni latechono kuni rosiisaankerino. Ayino maganu albiidi maaxameyoha ikkeyo ikkita. Baalunku maganu albaanni heereyo heeshshora asseyo danchummarano ikko asseyo bunshera mitto barra yoote albaa uurraata qummi assaanke yaate. Gamu gamu hexxo afidhiyo sokka qorichamansa ajjaawota woyim aliveeted ikkitawota iilliteyonsa. Wolootu kayinni loosinsa guma bunshensa yaate wo'muyi wo'ma mixxitaw. Borro hanaffaa woyte hattee yanna geeshsha maganu daga ledo xaaddiyo ikki dagayi hanaffaw Baabilooni yaate. Tini gobba kayinni marte marte shittimmate malaate woyim Baabilooni ikkitawota ajujjate maxaafi kulaonke yaate. Baxantino yeroo duuba maganu daannoricho balaxe afiyoho maganoho haaro ikkaase widino baaluri balaxe leelleyoha ikkeyotanna hatteeno himananosi widoonni addi addi yannara oososira qummi asseyota la'neemmo. Togo yawo mitte ayyaanaame borro aana manchu beetti dhagge giddo dagubbate lopho gobbubbate ka'anna uwa wo'muyi wo'ma mannu hedonna wolqa aana xintanteyo halawaw. Coyi baalu ikkahu roore anga mannu wolqayi hasattoyinna doorshi lawe leellaw.
maganu qaali giddo kayinni golo ho'leenna mannu assooshshi hasattonna wolqa baala aleenni badheenninna giddoonni maarote wo'meyo soqqamaano suutuyina cincatey amaalesi hasatto wonshitanna la'neemmo yawu. Maganu galatiilu. Teo ninke gobbano ikko woy wole gobbubba eweli togo yii murricho gobba gashsheyohu togo ikke ewelitte togo yitu yineemmo woyte ninke manna calla la'na hee'noommo. Kayinnilla maganu qaali aana la'neemmo woyte baalunkura aleenni baalunkura giddoonni maganu hedo ikkitayi noota la'neemmo yaate. Mitoho kuni coye wosi'nara dandawo. Mitu bushuullu gashshaano daggaa woyte daga miicciwori duucha lubbubba huntiwori daggaa woyte kuri hiitto maganu abbii yineemmo. Maganu dishitara dihuntara abbiyo. Kayinnilla uminsa doorshi mitu bao doodhitanna la'neemmo. Ikkirono kayinni maganuyita hegere hedo ayino hoole dafa. Ninke doorshi ninke doogoyi aleenni ikkayinore seekkine la'neemmo woyte maganu hedo ikkeyota la'neemmo yaate. Sufe maganu qaali togo yawu Baabiloone gumulo balaxxe kulantiyo. Hanni Isaayyaasi 11:2 la'no. Kuneeti birrunninna worqatey dogantaho ikke meedoonota Baabiloonotu aana kayiseemmo yawu. Isaayyaasi tenne coyira waro Isaayyaasi tenne coyira tenne borreessaa waro Baabilooni gana dika'eyo gobba nafu ikkite akkeha ebeluneeta dikkiteyo. Kayinnilla maganu Baabilooni nayi gobba daggaata tini gobbano jawa ikkitaata naaxxitaata boo'nitaata gumuloteno meedoonootuyi ubbaata coyireyo yaate. Tini borro borreessantanno waro Baabilooni ebelunoyi gobba dikkiteyo. Isaayyaasi Baabilooni aana ikkara noore Yesuusi layinkimeeshshu daa ledo hewisiisayi coyireyo yawu. Yesuusi Iyyerusalamete diigama daafo coyirayi layinkimeeshshu daasi ledo amadisiisinte gede himana coyidhaa woyte Yesuusino woyte rosiisaa woyte mitte hedo giddo mittu qaali giddo woy mittu hasaawi giddo duucha hedo mitteenni coyireyota la'neemmo yaate. Maganu hakkuri assooshshubba baala aleenni amadiyoho. Kayinnilla mannu hasattosi assatey kassamawo gede fajjiya. Wonenummonte gede mannu isi assiha lawanna isira biifusiha lawanna assaawe baala maganu gordoo heere isi hedo bayira hedosi wonshate horonsirayi noota la'neemmo yaate. Baabilooni Medo Pershiya yinanni gobba jajjabba katama giddo mitte ikkitu. Aleksaanderi bayiru Baabilooni e'a woyte deerise dirre kaeyo. Suutuyi ayino qaagaa ikkitanna horo agurantiyota ikkite gattuu yawu. Hatti bayira Baabilooni baattote noo manna baala gashshiteyo Baabilooni harancho yanna giddo ise kowiichonso ko'iicho no yinayi xa'mo ka'aa gobba ikkite gatteyota la'neemmo. Lowo geya dadillisaaho. Lawa hogankera dandawo techono ninke hee'noommo katami ninke hee'noommo gobba horonta ba'aa ikkita hegereta jawa assine la'namora dandawo. Kayinnilla jawu callisi Yesuusaati. Baaluri ba'aahanna baaluri baattoyiri diigamaha ikkeyota maganu qaali kulahonke yaate. Sunfe la'neemmohu maganu ikkara hasireyo
beeddakoo yaannoo gilxichinni Isaayyaasii tonaa shoolennaa tonaa lamee hanni la'no. Ati bakkalchu gedeehu Lusifeeri gordu gede gotti yiinoo ayirrinyikkii hiitto ikkite uitto gashshaano baala heeshshe assootto xa kayinni ati uullaa tugamootto yaanni sufaho. Baabilooni mootichi naaxxaleessanna boo'naaha ikke shiqeyo duuchu Baabilooni mootoolli hattoore Daaneeli 2:3-4 la'neemmo woyte togoo mayimmaa hakko mannooti ana la'neemmo. Kayinnilla tini Isaayyaasi borro geewonna hayyo amaddinote. Halaalaanchu qarru rumushsho Baabilooniha halaalu moote hakkoyeno ayiti Lusiferi leellishshawo. Hakkoye biree hamashsho Diyaabiloosinna Sheexaane yinayiha yaate. Ajuuja 12:9 hatto asse worrawo. Lusiferi baalaho aliidihu gede ikkasiwi. Ani maganu hono yii Hisqeeli Isaayyaasi giddo afi'neemmo hedooti. Isi hedo maganuyitewiinni farcidheyote. Isi ikkeyo ani togooho yee jawaho yee kai maganuna jawa ikkeerei mannu ba'aata giwe cubbo abbeyoorichi taalara yee umosi heeshsheeshsha asseyota la'neemmo. Baxantinoyi roduuwa techono aye lambeemmo yinayita la'neemmo woyte Yesuusi gede umonke heeshsheeshshi assineemmoreetinso Sheexaanu gede ninkeho yinayi umonke gotti assate daafurreemmoreetiro umonke layira dandiineemmo yaate. Yesuusi mitte hige rosiisayi heere ki'ne anni'ne Diyaabiloosi oosooti yinota la'neemmo. Anni'ne gede lubbo shaabaxxinayi, anni'ne gede bunshe wo'miche wo'neri yaanni coyireyota la'neemmona techo ninkeno aye oosooti yinayiha maganu qaalinni umonke bikkinammora hasiisawota la'neemmo. Sufe maganu qaali togo yawu Baabilooni jeefo Isaayyaasi 14:4 aana battaamu ilama horonta su'ma gannonke yawu. Konni mootichi jeefo balanxi Isaayyaasi 14:7 lemoote aana kulloonnite diigamanna hegirera hawamate yaate. Umonsa heeshshi assite maganoho soqqantawori gumulo kayinni konninni lowo geeshsha baxxiteyote. Kayinnilla Baabilooni xaano diubbeyo woyim diba'yo. Xaano naaxxaleeyyenna kaajjadda wolqubba giddonni maganu daga kadate loossayi nooya. Baabilooni yaa su'mise tiromaati coyi ka'a kawa higa confusion ግራ መጋባት yaate. Qoleno kayinni kaladannootu afiinni magannate furcho yaanno tiro afidhiyo yitawo tiro afidhiyo. Mannu umisi danchummayi gato afirate wo'naalsha assawo woyte hatteeti. Ba'ate widira fa'nantiyo jawa furcho yaa hatteeti. Baabilooni katama mina hasidhuhu minate ka'uhu mayinni liyo amadamiyohunnitiro qaagginayi baxantinoyi roduuwa ninke hatte doogoyi hinge maganu doogo aana uurrinoommore ikkinammo hasiisawota maganu qaali kulawonke. Qullaawu maxaafi gordu furcho woyim beeteli doodhinammora jawaachishawonke. Yesuusa harunsitawosirinna iso uminsa getsaanchi gede assite ammanate adhiteyori hattee furcho giddoonni e'annoo yawu. Hatte yaate hitteeti beeteli gordu furchoyi.
ninke neemmohu ninke wada ninke jawa assine amaxxine hee'noommohu Beeteliitinso Baabilooniti yaannoha anni anninke umonke xa'minammo hasiisawota qaalu kulaanke. Gumulote qeelle yitawo hedo ledo la'no. Isaayyaasi lemina shoolenna mittete aana Maganu qaali togo yawo. Kuneeti Maganu baatto diige mulla darga assanno. Baattonniha dana soorre mannano billaallisanno yawo. Maganu tenne baatto gumulo abbawo. Gamu mannira togo yaanno. Reetiyo'neri ka'anno. Ane reeyino bisi ledo ka'e heeshshote heedhanno yawo. Wolootahono qole insa reetiyo heeshshoteno diheedhanno. Ba'eyo diino ka'aawo yaannonsa. Maganu umisi daga wolapho fushshara daanno barra gatteyoori qeellensa lallabbawo. La'e kuni Maganonkeeti agadhinoommosi isino gatisaonke yitayi lowo hagiirri Maganu albaanni uurritawota la'neemmo. Isino qole mayyaanno? Reyo hegerera egemmanno mootichu Maganu no hindiiddo albu baaluyi fiyaanno yawo. Baxantinoyi roduuwa techo hindiiddine egentinoyikkiri heedhinoyi yinummoro kaphu xa'mooti. Baalunku woy baxaaha reyo hooltenna woyim reyo adhitenna woy ikkeyoorinni qarrame hindiidde reyo ikkihu dino. Kayinni lakko barra hindiiddo baala Yesuusi fiyaanno su'misi maassamo. Maganu haaro loososi gumule baatto haaroonsa geeshsha shiima yannara lowonta gawajjantanno. Lowo qarri daannota Maganu qaali kulaanke. Qarru kayi qarra ikke digatawo yanna afireyo hegere haddi ikkeyo yeeti Maganu qaali kulaankehu. Gumulote donke togo yitawo gumulote qeelle lame. Isaayyaasi lemina ontenna leeti aana Maganu qaali togo yawo. Olantote mootichi konni Tsiyooni ilaali aana gosa baalate jila jilawo. Jilahono xuma sagalenna fila woynete xajje shiqishaawo yawo. Isaayyaasi lemina ontu gumulote mootichu barri aana isira shiqqawo galatu faarsooti. Tini faarsono sase biso afidhiyo, sase boco afidhiyo yawo. Kiiro mittete ontete giya Maganu oososira mereero e'eyo daafo galatamawo. Oososi kaa'leyo daafo. Leete hissetete giya Maganu dagasira jila jilawo. Hattono kiiro honsete itona lamete giya Maganu assara noori daafira galatamanna la'neemmo. Baxantinoyi roduuwa Maganu maassameyo hekko. Tewo mannu Maganu heerano dibuunxoommoyiro Maganu kayi basesirano. Maganu halaalu Maganooti. Maganu bayira Maganooti. Su'misi maassameyo hekko. Maganu baalante daafira su'misi maassamo. Isaayyaasi lemina lee gatteyoore egensiisawonke. Lamenna lamalate aana kiiro xalaalareeti, hossiitiyoreeti, halaale agadhitaworeeti yawo. Sasetenna shoolete aana wo'muyi wo'ma Maganuyi hixxitaworeeti. Honsete aana Maganu hasidhaworeeti yawo. Baxantinoyi roduuwa haaro baattora heedhaworira Maganu uyino hexxo tenneeti. Ani Maganu agareemmosi, waano yannatenni hayikkiseemmosi, mittuno gawajjannosikki gede hashshanna barra towaateemmosi yawo. Su'misi maassamo. Gumulote tenne borro la'neemmo. Kiristoosa qaalisi yaanno gede assite
adhitawori lubbonsa isi agarooshshiwa heeshshonsa isi hajajora sayisse uyitawori keerenna gea afidhanno. Mootichu togo yaanno ate hexxatenni kaajje heerannohura wo'ma keere aattosi atenni amma'niyoonaa yaa. Heeshshonke raga ba'eyoha labbara dandiitawo. Umonke ogeessu bayiru loosaasinchira sayinse uynummoro umisi ayirrinyira ikkitawo heeshshotenna amanyootu sumbe abbawo. Hakkuno Kiristoosi amanyoote leellishawo amanyooti maganu minira gordo haaramawo yaa. Haaroo'miteyo gare hattee waajjo basera isi ledo millissawo hakkuyira ikkiteyoreetina deserve ያደርጋሉና yaanno hala'neemmo. Baxantino roduuwa maganu baalante maassameho ikko xiinxallonke kowiicho gooffawo mootichu elto daggawo lamala baxanta mugiya maassamme.
nada tora ananna hoaga tora kambisete nada tora ananna hoaga tora sede daire na waru